Voini December ni thum kumsang ni somni pathum nilai ni ani a in zavain chibaile vekule Hamas member senior chu Beirut Israelin athata Hamas chuan Lebanon khopui Beirut Hamas political bureau deputy chairman Saleh al-Arori chu tha ani thuanim nget Lebanese news agency chuan Beirut Hamas office be paihthlak na mi pali anthia mi engomozatin liaman tuarti atarlang Hamas second command tia shiatlar Arori he Judale Samaria a helpol firfiak te thilti dana mo phurtoni a Iran le Hezbollah ne na Hamas in zomna ti chakna konga po atho lok le a kumsang ni sompriat atanga American State Department ina azon mek al-Arori he mi firfiak be ina tamtaka atho lok le a Beirut Hezbollah kulpuya achenga Hezbollah le Iran official tinen in zomna poimo takania October ni saria firfiak te be ina chungchanga po strategic discussion na atelani Beirut al-Arori tha ani hi boina kalmek zinga chuan hun poimo takani angong om thei chu darkar le ni lo la om turtia alang chuak le ngei tura ngai ani Chin Brotherhood Alliance chu politics le sipai lama thohona thale chakjok a omnan din anita Zomi Federals Union People Defense Force ZFU PDF Zolen Chin National Organization, Chin National Defense Force CNO CNDF le Chin National Council Chinland Defense Force Mindat CNC CDF Mindat Changkop chuan Chin Brotherhood Alliance andinti December ni somthum Chin State le Chin namthila politics le sipai lama malak na sangshanga thohona ti chaktumna atana dinti puangin hengpol pathum te hian China Council Conference tello antlangti kan thulak na Burma naw chuan atarlang hengpol pathum te hian nakin zela Chin State le Chin namte thilti dan tur ngai to na konga Chin Brotherhood Alliance in inrem na policy asiam tinen in miltura anin pek na chu annem hit baka pol pathum te hian alliance member pol te chunga tharum tho nai mo indo nai mo politics le sipailam ko inhui thila te atulanga chanlet na pek konga tho ho na thatak an nei don ti antiam bok Chubaka joint statement a hian member organization pathum te hian Chin Brotherhood Alliance ne na rilru pupole midang te ne na meeting an nei don ti atar langa Chin State Chin nam sang le union pumpui ne na inzom thil te chu inron khoma soiho ni tur thu kan thulak na chuan atar lang telbok December ni ruka khan Chinland Council Conference chu CNF CNA headquarters sa nei a CDF group sompali le member of parliament MPIO te po antel nia thudon ani he conference nei toplama hian Chinland Constitution le Chinland Council din chungchanga inremna an siam ta ani heti la hian ZFU PDF Zolen CNO CNDF le CNC CDF min da te chuan conference sa tello antlanga he hun hi democratic standard anzom lova intluklana omlo chinnam pumpui in pumkhatna a entir theilo anti wang nia thudon ani December thalai hol khan Chinland Joint Defense Committee CJDC chu official in chia ani nuwa pol pathum te chu anin zom khomin Chin Brotherhood Alliance andina sipaile politics lama tho hona thajok nei nana din ani Chin Brotherhood Alliance official te chuan ICNCC framework chunga chaklo na le du thu samlo na tamtak an mu chwa te chu thataka ma chon le siam that ani rualin interim Chin National Consultative Council ICNCC tinena in miltura soiho kalpui mek cho antitlubok TNLA le San State khwa pakhat an lak bel le Burma nawin atarlan danin ta ang National Liberation Army TNLA chuan ni thum chung anin be nuwa pathiani zan khan San State Chiaomi district mongno khopuya hunta mun zongjong tactical command base police station le administrative department te po anthunun ti an soye TNLA chuan in be na hian hunta te hian air le artillery manga be an ni wangin civil mi patni anthia mi panga in liaman tuarbok mongno hi October thatoplama operation 1027 kalpui ani nuwa TNLA in khopui anlak sakzinga paruk na ani State Administration Council in Arakan Army member chen khat ruihlo tola in namnoi anman thuan puang
Burma nawin Tarlandanin State Administration Council SAC chuan Arakan Army AA member engamoza chu ruiho tol rukna ain namnoi wangin anman ti apuang SAC thupuang tu Major General Zomin Tun chuan Security Force te hian yangon le sagain ram chunga bei puihlak na an nei noa methamphetamine ton ni chuang chiat tluk le ding on somnga pakhat point pariat pasari human le caffeine chemical khaptlat kilogram zariat zet region shangshanga anman ti asoya SAC chuan AA hian dan lawa sumdona online gambling atanga hlokna anmu chu ralthwam leina le ralthwam kengpol din nan amang ni nan soi SAC chuan mi puite chu helho do dala firfyak te dona konga security force te thopui turin angena SAC hian Myanmar le China in lai china chungchang te laukaya dan lawa cheng te shwai kirdan turte ramri bial muan na le muana omdan turte chu Royal Thai Army Joint Operation Director nen meeting an nei na an soi ho bok ni in SAC thupuang tu chuan a soi SAC chairman in kumin chunge ya census nei ani tur tho puang Burma nawin Tarlandan in hunta sarkar chuan kumsang ni somni palia rampum huwa pachar pui anei dona hei voter list diktak le fam kimbaka democracy in thanna lungphum le sarkar thil tumber ani theinan atangkai don ani ti in state chairman chuan a soi administration council senior general min online chuan kumthar thucha asoina he thu hi soi sarkar chuan kumsang ni somni palia rampum huwa pa mishing omzat le chene in chiarna anei dona chiarpui hian ram khotang sumle paile enkolna ta na tangkai tur thille khotang hong asiam chuak donani chubaka voter list diktak le fam kim democracy in thanna lungphum le sarkar thil tumber ani theinan po tangkai donani ati chiarpui ne na konga mi pui zongjong te telve turin asom ngal bokni in kanthulak na chuan atarlang kumsang ni somni pathum chung khan ramin har satna le boina engamosa da toka mase sarkar le mi puin tho ho na mangin lotling takin an paltlang thei ni ti in asoitel bok remna le democracy manga ram ma son do na nei lo te chuan man ro sang sang mangin mi puitan boina an siama chu wangin ram chuan chiat na thlen tu te thil ti wanga state le mi puite thil ti chiat na wangin ngong thalo tak tak atoka hetiang thil ti le thil thleng hi omlo se chuan kanram hian na sazokin ma ason nge yang diktak chuan kan zawaya tan zir turani kanram mangai na le namle in pum khat na nen har sat na zongjong kan ne ngai ni ti in SAC chairman chuan a soibel bok hemin hu hian kumsang ni somni palia po sarkar chuan mi puiti nen tho ho na thatak nein rampum thil tum politics ram sumle pai chungchang ba ka malak na road map sang sang te chu lotling taka kalpuya tum thua soye Myanmar civilian sarkar in China nen tho ho na thani zela do Mizimi in Tarlandan in Myanmar Parallel National Unity Government NUG chuan ramria boina achwa chunzom zela base China Economic Investment le Enterprise te humhal le ven himatiam ti atarlang Myanmar le China ramria kartam tak chung boina achwa ka hewang hian Beijing chu Myanmar sipai sarkar le nam sipai chak tak tak pathum Brotherhood Alliance in kara remna siam tu angina in role ani October ni somni pasaria Operation 1027 an kalpui tangkhan Alliance hian hunta outpost base le tactical headquarters zali chuang khopui somni le China ne na sumdon na kongpui mo tak tak te an la to ani hengzinga hian marlam san state ramri inkalpo na pangale Chinese belt omna Rakhine state ramri inkalpo na panga te po atel Beijing in remna zonga in biakna nei anorlain NUG's Ministry of Foreign Affairs chuan January ni khat khan thu chua siamin China chungchanga NUG din hunatar langa thu chua chuan civil sarkar chuan People's Republic of China chu rampoi mo bi ka angai ti asoya Myanmar ne na inzom na nge tak thuk tak history lama anin zom na wangte khovel pum huapa super power anga adin muna wangte po ani NUG hian China le Myanmar in kara mi pui in kara in leichina po angai pui mo hlia NUG hian China le Myanmar in kara mi pui in leichina po angai pui mo hle thu soin in za ton na in rin tok na le thoho na siam turin ma lodon ti asoi ram pania mi puite kongsang sanga ti masonan Myanmar chunga Chinese Economic Investment le Socio Economic Enterprise dangte humhal dan tur ruaman na siam ani don ti thu chwa chuan atar langbok Ministry chuan NUG chuan kumsang ni somni pakhata sarkar paihthlak ma a ram pani te inkara in rem na emo
ramri thutlung siam to te po tiamin amo phona te chu hlen chu atum tho soi thu chua chuan thenom ram te himna ti chi thei pol engpo chu Myanmar ram chunga omphal sak ani don lo ti atar lang bok heti lai yan civil sarkar chuan China le a then omram dang te nen tho ho na thatak nei atum tho soya heyan transnational crime cyber scam bishing manga sumdona le ruilo sumdona te po huamin nasale azwala dawati amani NUG chuan mainland le Taiwan in le china chungchanga one China principle chu za ain tiambok kumin chunge in hunta sarkar hi paihtlak ani ang ethnic resistance try to te mizimai na tarlandanin ethnic resistance try to te chuan kumin kumthara anthu soya hunta to phuntur ani thu an puanga sipai ro rel na dodal na chu kumsang ni somni pali chung zong hian chunzom zel ani tur thu an soi Kachin Independence Organization KIO Chinlen Council le current National Union KNU shwai tu te baka National Unity Government Acting President Duwal Sila chuan revolution mason na le malam hun to report pe in kumthara malak dan tur an soiti kanthulak na chuan atar lang KIO Chairman General N Banla chuan Rampuma Revolutionary Force tele mipuiten lungrual taka be puyan thak mek lain hunta force te chu an tlumek ni in asoya kumsang ni somni pathuma Revolutionary Force te hlotlin na chu thil maktak ani thosoya kumlo om tur chuan Burma a inthak danglam na athlen don ti asoi kumsang ni somni palia har satna le hun khirne turin mipuite chu lungrual taka ding turin acha Chinlen Council Chairman Posing Chung chuan kumsang ni somni pali chu chin mipuiten har satna an machon sang an lo machon to a pakhat la om chu sipai dictatorship ti boni tona hian Chin National Front CNF chuan KIO KNU le Karani National Progressive Party KNPP tenen sarkar sipai be puithlak na an nei mek ti asoi heng be na te hi October thla a Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA Arakan Army AA le Taang National Liberation Army TNLA ten Brotherhood Alliance in Operation 1027 be pui an thlak na thlop na ni he hun chung he dictatorship ti to phun thaberani a kumtam tak chunga kan zon to mani du thlanna nei theina hunrem chang lian berani Revolutionary Force zong te hian he hunrem chang hi mang tangkain sipai ro rel na chu do ho ngai ni ti in Posing Chungchuan asoi Brotherhood Alliance yan October ni somni pasaria Operation 1027 an kalpui tangkhan rakhain Chinle San Marlama State khopui som pani talle hunta base le outpost zali tal an la to a sipai sarkar do lo na resistance offensive hi upper Sagain region na adar mekin KIA AA le People Defense Force PDF te chuan khopui pali an la to ani mundanga chuan Karani sipai te chuan November thla khan Operation 1111 mangin be puithlak na hi an zoma Karani state hunta base te chu an be ani heti lai hian ethnic Chin resistance force te chuan Chin state khop pathum an la to ti kan thulak na chuan atar lang bok Brotherhood Alliance chuan kumina pomi puidu dan len chwa tumin sipai kem te be chunzom an tum thuan puanga kumthar kan lu rual hian indo na akal zel don ani civil mi te zinga po thi na hi alom chunzom zela hunta sipai te chuan ral thuam rip tak le thlo na manga be an ni ti in Brotherhood Alliance chuan an soye NUG President Duwal Sila chuan be puithlak na chak jok le hunta tlak chia tir tura malak mek ani thua soya tlanga tanga phai ruwa mumal taka hunta sipai te be an ni wangin hunta to phun chu zoin anai to ti achiang hle ni atibok KNU thupuang to podo so to ni chuan kumin chunga sipai sarkar paihtlak tuma be puithlak na a namsang sipai te ne na tangdun turin mi puite angen South Africa in Israel in Geneva Convention anza lautia an puna International Court of Justice a Kingdom Times of Israel in Atarlandan in Gaza a rural life fiak polin October ni saria twal thana na satak atlen nuwa Jerusalem in Hamas abe na UN in Genocide Convention abo chiania South Africa in apo chu Israel sarkar chuan hagia International Court of Justice ma in London ni in sarkar thupuang to Elon Levy chuan asoye October ni saria mi pui tha an ni na le Hamas ten mi puin phenna na an man thin tele kanram le ami puite achan na konga amalak na hian South Africa chuan Hamas in kan mi puite laka nun rong taka an chet na le ti chimi genocide min du na konga ain rolani ti in Levy chuan
press briefing a asoi levi chuan South Africa chu juda do dal tu chi in thlian nei to titan pro bano in abe ti in apu South Africa roi tu te he hi lo shera u history han ro arel sakang che u khongai na tel lovin aro arial saknge yang chawa te bok Gaza chimlama inbe na alana salhe rualin Gaza marlama ero Hamas fiak sang chuang chaw anom to Galant Times of Israel in Tarlandanin Gaza Stripa Salah Edin Tlomek to Defense Minister Yav Galant chuan Hamas indona be puithlak na kantitop ti shiat na hi adiklawani ati Galant chuan Strip Center athok 99 Division 646 Reserve Paratroopers Brigade sipaiin hena marlama chuan Hamas Battalion sompani kanti chia firfiak te chun la omringa chulai muna ommi singkhat sangai mo singkhat sangriat emozinga sang claim te an la oma anjinga tamtak chu da that an ni to a firfiak then khate ro chu Gaza chimlama antlan chia ni ti in Galant chuan asoi Gaza marlama chuan IDF chuan Hamas fighter la chambang te chu chwa tumin be puithlak na te nau jok an kalpui chunjom zel don ni in Galant chuan asoya Galant chuan Gaza Strip chimlama chuan thil omdana danglam hle ni ati IDF yan khan unit su an ngai poimo berni in asoya Hamas official senior te in thup na mun thuk tak tak te chu kan lu chwa tana kan lu chwa mek zelani ti in Galant chuan asoi Gaza chimlama indo nai ro aso sang chhozel don ni in asoya Israel Defense Minister chuan tuna alhotlin na lamuloma se Israel chuan atop rat thleng an be tur thu soin Galant chuan heti rual hian wan doi thlak takin hlaom dang a oma ama saber le lang sarber chu mar chaklama thil thleng he ni ti in Lebanon atangin ni tin Hezbollah in an be chin thua soibok IDF ten Gaza khopuya Hamas te inkul na mun poimo tak anla Times of Israel in Atarlandanin IDF chuan nimin khan sipaite chuan Gaza City a sacred one venga Hamas kulpui anla a special force te chuan he mun noya tunnel network chunga firfiak polte an beini in an soye Hamas in Eastern outpost anti he civil mi te chen na building somthum pasari omnani in school le damdoin in ahwal vela complex chunga yan mos pakhat chu Hamas operative te in mu khom na munata na manani ti in IDF thu puang tu chuan soye he mun hi Hamas intelligence division le terror group unit dang te chuan Gaza Strip pumpuya indona enkol nanan mangti asoitel bok 401st Armor Brigade chuan helai mun building lian ber chu andapa Hamas in command center atana anman meter somnia thok bankar anmoni in IDF chuan soye bankara hian Hamas commander te hunrei tak chung omtheina tur chol na muna ombok sipai te hian lei noya bi ruk na chunga hian ral thuam le man ro sang sang te an mubok mundanga IDF chuan Givati Brigades Saket Battalion sipai te chuan tunnel saf panga meter somni velze ta thok lei noi network manga inzom vek anni thon soya IDF chuan tunnel network hi lei noya bunker lian ber nen po inzom ti asoye Air Force Elite Saldak unit sipai te chuan tunnel pakhata hian lutin Hamas silai keng te chu lei noya anbeya IDF chuan indo na toplama chuan firfiak zongjong te chu an thivek in asoye tunnel network hi anua combat engineering corps 601st Battalion le Elite Yahalom unit te chuan anti chingala ebe puithlak na hian 401st Brigade 52nd Battalion sipai te chuan Eastern Outpost a building dang andap le a heta hian Hamas silai keng chuan achung lamatringin an lokap ti IDF chuan an soya IDF te chuan sipai te hian Hamas firfiak ten an ka na hnuaya sipai liam te hruai chuana an tholai an beini in an soye chumin huwa chuan silai indona chumundanga pothleng chhole ta a he indona hian Hamas operative zongjong te hi anthivek ni in IDF chuan an soye Saket Battalion Israel sipai pathum Lieutenant Yaron Eliezer GTS Staff Sergeant Atei Buton le Staff Sergeant Ephraim Jackman te po he inka na wang hian ramtan nun an hlanti IDF thupuang tu chuan asoye Turkey sawrkar in mi somthum pathum Israel ramtana in tha a pu inan man Turkey state media in Tarlandan in Turkey thunei to ti chuan Israel Mossad agency ayo en thlatu nia pu mi somthum pathum vel an hreng ni in an tarlang anadolu chuan midang som pathum chu police in an zong mek ti asoibok report chuan mun somnga pasari vela arwalin Turkey ram counter terrorism unit te chuan be puyan thak ti asoya man te hian
Turkey rama cheng ram dang mi te chu anom na shiat beile ru bowan tumani ati Turkey le a president hian Gaza a Israel thilti hi nasatakin ando dala Tayyip Erdogan chuan Hamas chu firfiak poltia soya do lo fo baka IDF te chu war crime kalpui meka apu bok ani West Bank ka Palestine silai keng panga IDF tenan kaplum Times of Israel in Tarlandan in Israel sipai te chuan an ramlua mek West Bank ka zan khatchung be puithlak na a Palestinian mi panga an thito ti Israel sipai te chuan an soye Palestinian mi pali chu azuna an thia apanga na hi galgila a be puithlak na silai amit puang nia soyani wangin kalumani ti sipai te chuan an soye Israel in Gaza a indo na akal pui mek laya malakna akal zel wangin West Bank ka hian thile man an tamli a Israel sipai te chuan mi pali te hian an kenya an soi Carlos submachine gun pathum thalak an posani Palestine Ministry of Health poin an Telegram channel a azuna thi te hi an nemngeta thi te ruang hi Israel sipaiten an lak sakni in an soibok galgila a tha mi chungchanga hian Palestinian official te chuan engma an soi nga lo UK ramin avoi khatnan Gaza a humanitarian aid athon lut Times of Israel in Tarlandan in UK chuan Gaza tan thermal blanket shelter plek le medical supplies ton zavel zet tuipui lama anthon masak ber chu Egypt port site athleng to ti asoi chutatang chuan enclave a apal tlang don ti asoya UK Foreign Office chuan Royal Fleet Auxiliary long limi bei chuan Cyprus atanga an chuanua tanpuina hi aphurthleng ni na soye he tanpuina hi UN Agency for Palestinian Refugee UNRWA chuan asem donani thamasa khan British Foreign Secretary James Cameron le Defence Secretary Grant Shapps Egypt le Cyprus an tlo nuwa heng tanpuina te thon an ni a chumdol na ahian Cyprus in damdoilam thilton som pakhat apek te telbok British sarkar chuan tanpuina thon chhuana kongdang adap don ti soin Cypriot in Gaza le Jordan lam atanga len corridor atan puina tamtak thonchun zomzel na tor tuipui lam kong siam tumna po atel meitei firfiak tele village defense force ten minzinga morea na satakin anin kap The Hills Journal in Atarlandan in thole ni zinga khan ramri a tlang khopui morea village volunteers le meitei firfiak arambai tengol le police commando te chu communal combined force nia insoite inkara silaya inkana na setak a oma mi pali anthini in security personnel telin midang pasarin hliaman tuarbok thudon danin he tharum tho ne hi nimin zingdariat vel khan meitei firfiak silai keng te thiam lo masak wangani a police commando tinena inzom meitei firfiak te chuan chawang phaya civilian area na satakin be puyan thak ti kan thulak na chuan atarlang koki zo chena more khopui huam chunga more ward number 7 thole ni jingdar som thlenga silai me po na satak thlenga hian police commando anga in thua meitei helpali chuan annun na an chan ni in thudon na chuan atarlang liam tor nia in soimi pasari jinga hian police commando mi pali an oma chungte chu maibam thoiba kumsom thum pani son of M Rabi of Yairipok top leikai changam bon herojit kumsom thum pariat son of cho kodom pokpi maya leikai khwa a birate kame jahiem lung kumsomli son of Majapur Ragailong Imphal West le Mangsat Tabam Prem Kumar kumsom thumpanga son of M Toilen Luwang Sangbam Tengnopal district a more a Kokizo area le meitei firfiak meitei police commando le arambai tengolte sipaiin zom khom te da chunzom zel chu pomtheilo ani ti in Kokizo village volunteer ti chuan an soya an pile pote ramhum him turin an puanga chumi tur chuan an thisen fartop thlenga an tantur thu an soibok Tholeni Khan village volunteer te chuan thu chua siamin meitei firfiak le arambai tengol te in thuama more ram khopuya Kokizo mi te thatura police commando minga da chu mi zongjong shatani thuan soi Kokizo mi puite abik takin Tengnopal district a chuan CSO kaltlangin he thil hi Central Security Force te na an thlen phone tin Tengnopal district atanga meitei firfiak le meitei police commando te sipai inzom khom chu chhuatir turin kong sang kan ngen to bok mase kan ngan ne te chungai thlak alani loti in village volunteer te chuan an soi chu ai chuan meitei firfiak le meitei police commando te inzom khom chuan more le a che vela buaina le tharum ton an ti chuak ta jok ani more a langnom venga civil mi te chen na in an hala private school teacher pakhat telin civil mi swalna nei lote anmana ansoi se zuibok Kokizo civil mi te tilhum turin
ti ang nom le ti langnom phai khwa te po bom an phum ni in volunteer te chuan an soi private militia poltelin state sipai ming thang tak tak te chu more le Technopal district a ko ki zomi te anti boy chunzom zel wangin village volunteer te chuan an laka phubalak an ngai ti an soi Technopal district village volunteer te chuan hetiang state sponsor firfiak te hi anthi sen tlanung ber thlengin andole don ti antia Myanmar hunta in Changrual Polte Kholak bom chunzom zelatum Mizima in Atarlandanin hunta General Chuan Thamasa Khan China kunminga namshang shang sipai pol ayote komna a namshang shang state revolutionary group ten anlak khopuite chu bom manga be chunzom zel ani tur thuin avaw Arakan Army AA Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA le Taang National Liberation Army TNLA te omna Brotherhood Alliance ya hunta a National Solidarity and Peace Negotiation Committee NSPNCIO te ankom hi December ni somni pathuma kunminga cheinaram kai shwain hnoya inbiak na nei ani namshang shanga khopuile khwate chu sipai mangin lathei ani poin inbial te chu ral muwa ngai lawang kanral thuam thatak tak le thlo na manga be puithlak na a kanla nei ring don ani ti in NSPNC Secretary Lieutenant General Min Naik Thusoi chu TNLA Second Command Brigadier General Tarfon ko chuan asoye TNLA deputy hian Min Naik ka thusoi hi social media a atarlang Brigadier General Tarfon chiat chuan deira wadi hena Min Naik hian meeting a hian he thu hi asoi tak zeti anem ngeta China hian December thla Khan Sarkar le Brotherhood Alliance in biakna round ni zet akai shwaya Brotherhood Alliance chuan meeting voini na hian inrem na siam ani lo thuan soya Operation 1027 kalpui ani changa ni somruk parukal ta chung khan Brotherhood Alliance te hian San State Marlam khopui som pani trunk road le hunta position zali somthum vel an la to a sarkar hian San State Marlama Brotherhood Alliance in khopuan lakte chu thlona le artillery mangin be ani a civil mi te an thia sakho in le school te telin chen munte po atichiani Taang Women's Organization chuan San State Mar Chaklama Township Sompalia mi somkwa paruk an thitoa mi za somruk pakwa chuan hliaman tuar ni in Taang Women's Organization chuan asoi heti laian pro hunta Telegram channel te chuan sarkar chu bom manga be le ral thuam rip tak manga be puithlak turin an nge na khopui le outpost a hlawemo athunun theilawemo chenna munte po tiamin ral thuam thatak manga be puithlak turin ange na ni Myanmar chimlama Rakhine State le Chin State a then om Paletua Township a AA hian hunta base lian engamozat an thunun ani air raid baka hian sarkar hian Rakhine State le Paletua Township a target a artillery le indolong mangin abe chinwangin civil mi te thina thlen baka civil mi sang tam tak chon chen in tlan chiat san angai ani Israel sipai ten long range rocket mu tam tham tak an mu chuak Times of Israel in Atarlandanin 188 Armor Brigade le Golani Infantry Brigade sipai te chuan Central Gaza a Al-Burejia chen ina ral thuam dang te baka long range rocket an moti IDF chuan asoi Palestinian chungko pakhat chen ina IDF chuan 188 Brigade chuan kilometer somni ala aka chwa the rocket da khom na mun an muni inan soi in chunga hian ral thuam dang mu ani bok Al-Burej a indang pakhata chuan Golani sipai te chuan mortar le short range rocket tam tak an mu a ral thuam dang po an mu bok rocket te hi ti chiat ani a ral thuam dang te po manani ti IDF chuan an soi khati zong khatun tumata na kan han ti chwale thei te choni e